sound iriho Yes, nkuko mubibona ahangaha turi mu karere ka Nyamasheke twaje gusura abantu mu by'ukuri bakoze ubukwe barimo baragenda n'amaguru. Ibintu ubona ko ni ibintu bishimiye, ibintu mu by'ukuri bishimishije cyane. Inkuru idasanzwe nuko aba bantu bari kugenda mu mvura nyinshi kandi bishimiye ubukwe bwabo, bari kugenda n'amaguru nkuko mubibona. Ni ubukwe abantu burya ubukwe ntabwo bivuze yuko ari uko abantu bagenda n'imodoka. Ubukwe nkuko mubibona ahangaha inyuma yanjye murabona yuko abasore bagarigiye umugeni wabo barishimye, ni mu kavura kari kugwa bari kugenda n'amaguru ariko bahawe isakaramentu ryo gushyingirwa kandi mu by'ukuri ibintu bimeze neza cyane nkuko mubibona. Umugeni ari hano muramubona hari inyuma avuye gushyingirwa, abakobwa bamuherekeje, ababyeyi baramuvugiriza impundu. Ni ibintu bishimishije ahangaha muri aka karere ka Nyamasheke nkuko mubibona muri santere ahangaha. Mu by'ukuri ni ubukwe wavuga yuko ari ubukwe bushimishije, ni ubukwe abantu barishimye, aho umugeni araseka nkuko mubibona amerewe neza cyane kandi mu by'ukuri buri wese ku ruhande rwiwe arabyishimiye. Ibi ngibi rero ikintu bishatse kwigisha ni igiki? Bishatse kwigisha yuko ubukwe mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga yuko ari ibya mirenge. Ubukwe mu by'ukuri bishatse kuvuga yuko ni ibyishimo by'umuryango. Ubukwe n'ubu ngubu uko byaba bimeze kose abantu barishima, bakagenda bagasabana, bakabyinira umugeni, akavura kakagwa bagenda n'amaguru atari ngombwa yuko bigeze. Ngewe rero ndari Joy Filime kuri kamera za Joy Filime TV nkuko mubibona, tuzadukomeza mu biganiro nk'ibi ngibi bitandukanye. Murakoze cyane, bye, ciao ciao.